Može li gradonačelnik Banja Luke odlučiti da li će Bosna i Hercegovina ući u NATO? Ili može li gradonačelnici Sarajeva povećati penzije? Ne i još jedno ne. Neki od kandidata na lokalnim izborima obećavaju upravo ovakve stvari. Stvari koje nemaju nikakve veze sa lokalnom vlašću. Lokalni izbori održat će se 6. oktobra 2024. godine. Na ovim izborima biramo vlasti koji će vršiti lokalne politike. Izgradnja lokalnih puteva, uređenje parkova i trgova, regulacija ulične rasvjete, upravljanje javnim parkinzima, održavanje javne čistoće i tako bliže i tako dalje. Shvatate o čemu govorim. Kada kandidati za gradonačelnike, gradonačelnice i općinska vijeća obećavaju stvari i govore o stvarima koje uopšte neće biti u njihovoj nadležnosti, ne tiču se zapravo lokalne zajednice. Na primjer, pristup NATO savezu ili Europskoj uniji, povećanje ili smanjenje penzija, OHR-u i visokom predstavniku, podsjećanje na rat, kao isticanje ratne prošlosti kandidata, odnosno kandidatke. Često se to dešava radi skretanja pažnje sa realnih problema lokalne zajednice, ali vrlo često i radi obmanjivanja glasača i dobivanja glasova na osnovu etno-nacionalnih pitanja. Ukoliko primijetite ovakve stvari, možete se obratiti platformama Istinomjer i Raskrinkavanje.